Hublaya phi baro nga de imarina kashnong trajo nga de na laitera man nga priang sumubhaya phi baro sya kani nga channel jo nga laitera roots ali phi bat nga menta bangila poy hang ne halor lum khandian hadin bangila kieu yau tu thiep nginya let pet kaya ka we kayeng mani kabadon hang ne ha ansi bat ya kabalatip kom ka basilika jong ka visitation kani kayeng mani kadon hang ne halor lum bat kladon cheese pa ars namenta nila banyu ihang ni ha kadur black and white ha kapor badam shudap shnaya ka ali phi mat nga ngineli rungkai hapo badik pit kai kalong kumnu kani kayeng mani ka kampau hang ne ha ansi na kata-kadao kidon kini ki bus na kabenta ki turis banwan pit kai ya kani kayeng mani ni ka basilika ali ngineli rung na siya kani kalyang nga kat bangarung hayeng mani ngas ngutngen ba kamansim namar kalong char bat nga juya biet ba ya kurukom shna ya kiyeng mani POE kini kipaya bahe la shna imat da ki mau marble hapo kini kiyeng mani ki judon ki painting ki ba itnat kum juru ki jingkhang yet babun rong ap mo sipang ngan lek bu jing duai shua kandian kani hang ni kadai ka relik basya jong ka rikhut Jane France ka badai ka nong sing jong ka sing visitation order la batay hang ni habun kiktin kum juru ha ka English kanang bakinang wan jungok kai kaleng ka perthei kin sngutu kani hang ni pat kadai ka relik jong u François de Sales tiki don jin arngot kiri kuj hakani ka basilika hang ni harut ngila aban thiet ya ki mombati ki bala ban me hi da kalan pet mo ngan thep shi euro ngan shim yaw ni mombati pat ngan thep hakani ka thleu POE kala me hi ka ding om don kam bantang da jing pruj hadin ru kadon kani kaduan dupan balak peniang da kini ki statue bat kading pena kenang bangin dubla panduai jar habang kajulet jengok kaya ki yeng manisya ni kakamyar bangan syam ya ki riunget tapi henry ngaju syam ya bun kinong wa jengok kaya perthai ki bawan ban pet ya bit ya ki yeng mani bat ban bu jing duai na kabenta ka jing trang jongki pat nga kermen bakin sayo jing kerku na kitu kiriu khut pet ke iskem ba kata ka barenda balas tiang tang da umau kahe ba phi pat ka ba pani cenat syuk ya ka kalong balas te ya ka hang ni halolum ngila banyu ikan tiang nang ni ya katai ka shnong kum juru ya kitei kilum ngan pet kadu ya ka hasua bangan hiano syatia syapo ngalak poi hang ne tambang hab ban hiar sya ki ki mau jingking ngayela dia ti ngas ngotenat panit ka sya ni syatai da kabayat pengat da kakecat pipat pias ngutenan ne banyat da kakecat teng habang ayat da kakecat kan pi ngaju syam ya kini ke surok ka kendong kencrot wan ngindet pet dan ayu syak tai kaliang
badan ko bat ke jingkeng pleng. Kibrio ke yait pengat halor jongka bat kibut lenter ya kene ko Hang ni hakendong pio i kibu ro ya ki restoran. Wan bat ngah nginya li wa saya ke wei ke yang mani ka bangila ban syam ha kane ka shinong. Kate yang te ke yang mani. Nginya li rung nang ni na kamat pimo. Pek kajing kangro ka bakyab ha. Kumbang ala ong ya PM bangaju syam ya gitu res hakini ki yang mani. Imat bakam dai kas ni ublay pi banga klim syam ya ki riunget baki penlong jiaseng. Wow, ngayak biaya dia kata kasat. Kawan rung jing syai na kata kayet ke badan hang tay hasat. Nga itenat ia kata kajing penwandur bat kajing ok shrong ya kita kipaya bat ia kata kasat bak pelun. Kata kaduan dupat ru ke itenat pi. Tie tangkat tu syapang kani kajing manjungok ka jonga yakini ki yang manihang nihaan si. Ngamban seban ong no bye bye. Saya syong super ro. Pas ngau pawat klet ban subscribe ha ke channel jonga like Terra Roots. Bye bye. Ngise kendo pat la syam tayo.